hot di ulon na hot dito na hamu na somarlaw bota. Na hutul di tatuan hot dibongkar ni rumah. Pasahat-sahat dungdang hopat tutonan di bata. Asamana unang tarubu, nangit unang tarisir. Diruhut ni panggualon unang adong namimir. Ala ulang hari batau do ulaumu, ulau marhasaktian. Urason nami mahamu, doot gosi-gosi muna. Asa unang haramutan, asa kita soba bayan hasangapon di dibata. Au mami pisamu ale pargosi, doot gosi-gosi mon. Saya pita maso songon itak. Polin songon babani mual. Saya badiama songon suru-suruan pasahat to sobat tum dapat dua jiwa. Dorang kita lanjuton, nang lupa kamu amangin ang subscribe, like, klik lonceng jala dibagi asal menggodak kita nobotosa. Untung
ta pribadi hamu angge duli nami sangu panaboli di hami di ulaun nami songoni nang buru siya bulunan nami bisona dong dong buak kami batu kahami buah bir di bagasan gat ya boras ma kami hasul dong songoni ma hamu angge duli nami nama ulang butima Mau lihat mah di kita selalu pada di mobil di kita para nyo kita sira dan sonang atau burka. Di baga satu jodoh ngari batu bahamu. Di mahal itu. Do biak saja kan. Anggia mati itu tuh akati kita banyu ton. Lupa di tengah-tengah ta aja garun. Do panggadia di tengah-tengah kita para. Yung mahal, aku hihita sa luhod. Yung may napuki bau-bau pasalongan. Yung matotinihinta sa luhod na sa ito susugas ka po. Yung masaha tapato masukot pa rin siya pasangat pa nagwala pasaha may nasalit na natin.
marhitihon nang manatapak kami pura suhuton lubuhi mana neng mangula iru-uru ni hajagaro kami ibaga sabudarion upasa kami manungay do hormat tuamu amanami pangula di huria asa bukahamu udaw ta di baga satikon silubuti naman panipunan ni hasuton di jugo mo amang hasuton kami nung amang aradi jangan manak patakasong mahami ng tuamu hasuton kuha nung amang aradi mo nung mamang wa gabi jalan oras marhiteima di luluan nasa matua gokos si pemau jojo selusa kami pangulan ni huria mo do parkosimu nung ada di mga dusi jojo muna sonari amak kasuto bulong pasat hamu magaju panukunan asataka susupuk kami hamu nyon ako pa itong kahami sa po ng hasutot ko hamu ama namin parkosi. Mauliate ma di hamu po na ni hasuton nung ako dyan mahami begajut panukunan muna didok na tua-tua sukum mula ni hata sisi mula ni uhu ahadu hatana dia mapadok na takas ma hamu hasuton marbuah-buah Mauli ate mahiluluan ni nasa ormatua marhiteho sukun ni hamu ama namin pangulan ni huriado ama namin ni pargosi ibaga sa tikyon siyan hami hasuhuton pabotohonon namin ma marhiteho ni ma ama namin pangulan ni huria naong yala tuhata sada ina na hinaholongan ni rohanami sa tongan ni bagason marhiteho ni ma ama namin pangulan ni huria asabuak kamu itangyang mo ibaga sa partikyanon sa hatuari malsugot nasongon ipatupahami hajagaron iparsaur matuaun ni natuatuan nami omar hiteon gos sisi 55 imay pabuto kami tuhamu ama nami pangulan ni huria Mauliate marihamu su nami atong marhite gobuna munai saunari pe tapukama uloto marhite Ale di bata amanami di papumuholo hami dito nga nibagas na marapang na marjual hatubuan nyanak dot hatubuan ni boru si gonggong nasa isinaw di siya panggol pargosi pada nahot di ulon na nahot dito na hamu naso marlaw bota nahutul di tatuan hot dibongkar ni rumah pasahat-sahat dungdang hobat tutonan di bata asamana unang tarubu nangit unang tarisir diruhut di panggualon unang adong namimir ala ulang hari batau do ulaumu ulau marhasaktian urason nami mahamu doot gosi-gosi muna asa unang haramutan asa kita soba bain hasangapon di bata au mami pisamu ale pargosi doon gosi-gosimon sa pitama songon itak polin songon babanimuan sa ibadiyama songon suru-suruan pasahat to sobat tum dapat dua jiwa kamu doon taik na bagyon jala rumah kerjaan nami doon parguena tar pasu-pasuan sa ibulahan amak mahamu pasakalas 10 goting padapotat diadat umuna na sorah humosing sa emes tabatua ma para sarang ni sigoro di batata martua sehoras mahisa di paroro marbunga inggir-inggir tiko rata-rata jaka pas-pasuan se pasauton ma amat tadi bata se turtunin na juhur tio manin na lote
Saya sahat sahala tua, unang muba, unang mose. Saya suk madiak Tuhan, apa nang dia bara. Jakot di tengah-tengah ni rumah, pasu-pasu ni Tuhan. Asa sauti luhut na, kupipis hami mahamu suhut nami. Di bagasan guarni ama, dot anak, dot tor di perbadia. Amin. Nang hita pe luhut na lihat na lolo. Narya marlas ni roha mamuk kagot dang taon. Na ujumar huhuasi di ulau bolonon. Ulau sopa tumula jadi di batana marhagogon. Asa pitah hita songon siropan siromot dang ni bulan. Sasak songon bonang ninggala. Saya diurasi di batama hita di sahapi do todina. Putih soharamunan sumurut nasamara. Awa mipisamu dot aik na badiaon. Saya badiama todimuna. Saya songgop mahadaulaton. Saya sobama hamu tu debata par hasangapon. Saya misir ma akaharamunon. Oma harbuipir tu hamu bonani hasuto. Oh, jadi bahasa isi itu. Ada si Andre. Yuk mas. Alanang si Paul sa Paulani Huria batikyon upasartane manuamu nuang tuamu parkosinami atau raso tauluti sian ruh ni parsian di Lukyon ima ulau asar madulau jadi dihamu suh nami bulu nak kiningan bisa nasib kundo kami akdo amanai amat Paulani Huria alayang kotami yang tongdo masibot tayang na hamiro amat Paulani Huria asida tami yang marhidebdek murohami kami yang maritigosyon domang jadi sa mubay kami yang maritigosyon na binukan ng putas biologyo tubuh alam po na stortora de Piamangda orang kosinanyon de Piamangda no pay naman doktora de Piamangda mubay kami medyo de Piamangda. Jadi rumah-rumah menganap sipil itu dikta. Jadi dalam menon pasok kita dia mangda. Moras ke. Masih raut tumarau to saya sama baru. Neng manonotor mahami marhite godang sa bangunan. Asa talub hami manonotor jumolo ma. Jumolo ma pangilo hami. Asa baik kamu ma godang alu-alu tu debatasi tu lusada. Baik kamu ma godang tu akasuru-suru ado halak nabadia. Mula-mula kuliah kami
tuamu maju gurumu patel bakon podo mani inatong Guru nami manhitihon siang pakadayon mangalaksana pami tuhamu ula-ula nami situmorang doho talba asa restui hamu ibaga satikyon asa re kami jolo tuinganan di puro-puro manok Oke, talohita sanon. Oke, talohita sanon di dokter. Marsyurupan. Para kamu tiang. Molunugken ba anon? Halo. Molunugken ba anon? Nagtutuaon. Tiros bang naik. Tabaluru ka sa mula gabi mula horas mula gabi mula horas di sisada hasuhuton di bagasat tikyon marhitema amang pangkol perlu gosi majamang magodang ni dibatasi tolusada na subadia asama sopahami tuadupan ni dibata Kristen sahado di Parsita Tungulu nomor 2 Jalan Manok Tong di kami unang halipurpuran di nanang daw patik dot lomo ni rohani di bata asa saria satulung do tudulok tuturuan sonang ditarotok hot dame diaptuan alani i asa husabi hami bonani hasuton bae madi hami godang dame godang sibur mali asa isu pahami hamu sobat di batamai jalai isu kami hamu amanami do inanami parkusi asa isu kami amanami pamulian huria do inanami bapak godang sobat
Tuhan. Bahay magudang hasahatan do si tiyo-tiyo asa sahat dinauli sahat dinadinggan uloton at pasupasok ito patang songan nido upasa sa nisulu sa tubortean sa liling hita mangulo sahat tupang gabilan bahay magudang hasahat